tamo gdje sam radila na fakultetu. Radili smo jedan zanimljivi projekt. Kreativnost sa kuhinjom, sa literaturom, sa muzikom, svašta je tu bilo i onda sam nabasala na Hestona koji je bio tako jedan čovjek koji je osim kuhanja istraživao i te druge stvari u vezi sa kuhanjem. I onda sam ga pitala kako sam došla ga intervjuirati za taj projekt. Pitala sam da li bi ja mogla doći malo stažirati. On je bio jedan šef koji se bavio ono što se poslije nazvalo molekularna gastronomija, pa je tu bilo svakakvih interpretacija oko toga, ali zapravo htio je znati malo više o kemijskim i fizičkim procesima iza određenih tehnika u kulinarstvu kako bi to poboljšao. Sjećam se kako je istraživao kako krompiriće, pomfrit napraviti da ostanu hrskavi. Pa je tu bilo onak, u svaki komadić krompirića je bio papirić sa minutama koliko se sušio negdje u dehidratoru, koliko se kuhao prije, ako se kuhao, da li... Tako da baš onako je bio dosta sistematičan u tom istraživanju. To je vrlo jedna visoka razina kuhinje koja je zanimljiva, sigurno za probat, malo podsjeća na kazalište onako, više nego nekakvi doživljaji samo hrane i društva. Atmosfera u tom restoranu je bila dosta opuštajuća, to mi se jako dopalo jer inače u takvom tipu restorana je sve dosta uštogljeno i imate metre koji su onako malo i patronizirajući. Međutim, kod Hestona je to sve bilo vrlo opušteno i to me privuklo. Međutim, sam vrlo brzo shvatila da to nije hrana kako ja želim raditi.